amakuru utaruzi. Yego ni amakuru go utazi nigo mba nkuzaniye kuri Ivan Official. Weho wakoze subscribe uri umuntu w'ingenzi kandi ngo haye ikaze kuri Ivan Official. Menya amakuru utaruzi kuri Ivan Official. Ni byiza kumenya ibiri gucacana ndetse n'ibipfa mu gihugu waba utuyemo. Turi hano muri Uganda, amakuru rwose nkuzaniye amakuru navugwa ku muganga wafunzwe kubera akekwaho uburozi mu bitaro bya Adjumani. Muganga wo mu bitaro bikuru bya Adjumani ari mu iperereza rya polisi nyuma yo gukekwaho gutanga imiti itemewe ku barwayi. Dore yatanze umuti utemewe ku murwayi wa kanseri. Bakomeje kuvuga yuko ibyo bishobora gukurura impungenge z'umutekano w'abarwayi ndetse n'imyitwarire y'ubuvuzi. Iyi miti itemewe ngo iteza ingaruka z'uburozi kandi ngo zishobora guteza ingaruka zikomeye ku buzima bwa kiremwamuntu ndetse harimo n'urupfu. Uyu muntu uvuga ko yakoze ishano amarorerwa n'ishano rikomeye avugwa ngo yitwa ku izina rya Dr Emmanuel. Bivuga ko yahaye umuganga w'umurwayi chlorine dioxide solution, ibintu bitemewe gukoreshwa muri Uganda. Uyu murwayi uzi ku izina rya Okunga Simeo wari usanzwe ameze nabi kubera indwara ya kanseri yerekanye ibimenyetso bidasanzwe nyuma yo gufatwa akaba nabi cyane. Abari mu nama bamenyesha abayobozi b'ibitaro ibijyanye n'uburwayi bw'umurwayi yuko bwakomeje kwiyongera, bituma bahita babigiramo uruhare rukomeye cyane. Umuvuzi w'ibyo bitaro mukuru witwa Dr Mbakumayiko yemeje ko ibitaro byatangiye iperereza ry'imbere kandi agaragaza icyo yavuze ko ari ukurenga ku mwuga. Yavuze ko raporo y'iperereza yoherejwe kugira ngo akore ibindi bikorwa, mu gihe Dr Emmanuel we akomeje kuba mu maboko ya polisi kugira ngo abazwe 4 na 5 ku byo yakoze. Mwakire neza amakuru ari mu kasho kubera yatanze umuti utemewe ku murwayi, yashatse kumwicira kimwe burundu. Mwabavuzi mwe ni igiki kibabayeho? Make sure subscribe, kora subscribe kugira ngo umenye ibyo utaruzi kuri Ivan Official.